Because this is paramount. It is
ewe muzi wakhiwe Asibonge. Incwadi yezenzo kulamabhayibheli amasha kuthiwa imisebenzi. Incwadi yezenzo ivesi isahluko sesikhombisa, ivesi lamashumi amahlanu nanye, ivesi isahluko sesikhombisa. Nina abantamo zilikhulu abangasokanga ngezinhliziyo nangezindlebe, niyamalela njalo umoya oyingcwele, ninjengoyihlo benu. Imuphi umprofeti oyihlo benu abangamhluphanga na? Babulala ababeshumayela ngokuza kolungileyo,
esenimnikele nambulala nina enemukela umthetho ngokuhlela kwezingilosi kepha aniwulondanga. Uma uwalalela lamazwi alikhulu kakhulu, ikakhulukazi uma ekhulunywa kubantu abakhethiwe, abantu abanjengani, abantu abathandwayo. Njengoba nilapha nje, akekho ngabazayo phakathi kwenu ukuthi nilapha ngokuthandwa, nilapha ngokumenywa inkosi yasephakameni. Kodwa lokhu okukhulunywayo kwakukhulunywa ngumuntu kaNkulunkulu, engumphostoli, ekhuluma nabantu abanjengani, abantwana bakwa-Israyeli, ebakhumbuza ukuthi bangabantwana abakhethiweyo, uNkulunkulu wabathanda, uthi kodwa kuloko kuthandwa kwenu inhliziyo zenu zisele ngemva. uNkulunkulu nimkhonza ngezindebe zomlomo, inhliziyo yenu ikwenye indawo. Uthi-ke inhliziyo yenu ayisokiwe, uthi nezindlebe zenu zinjalo. Lokhu-ke uqonda ukuthi ingqondo yenu ayikubambi lokhu ekufundiswayo uNkulunkulu imihla namalanga, futhi izindlebe zenu azizwa. Mhlawumbe noma senikhuzwa kuthiwa yekani lokhu, anize nakuyeka ngoba izindlebe zenu azisokiwe. Ningabantu abalibalekelayo njalo iqiniso, anikuthandi nokulungiswa nibuyiselwe endaweni. Lamazwi-ke ayilikhulu kakhulu ngoba uyabakhumbuza uthi bonke abaprofethi bakaNkulunkulu oyihlo babahlupha kakhulu, abanye babakhanda ngamatshe bababulala ngoba bengafuni ukuthi batshelwe iqiniso lokona nokungahambi kahle kwabo. Kuthi-ke baze babulala naba bekhuluma ngokuza kolungileyo. Wayesho uJohane-ke lapho, Baptist, wathi nabo nababulala babekhuluma ngokuza kolungileyo. Nangagcina lapho naye olungileyo esho uJesu-ke uma esefikile phakathi kwenu, naye namhlupha nambulala. Njengoba silandela uShembe, angazi mhlawumbe kulesi sikhathi esikuso abantu abaningi babona sekukuhle kulokhu kuNazaretha, kunezinto ezinhle abazithandayo, naleli sabatha abakulo namhla abaningi sebeyalithanda kakhulu. Kodwa ekusukeni ngesikhathi lifika leli sabatha babengalifuni. Bona nje abantu abangamaNazaretha babengalifuni kakhulu isabatha, belwa bethi akuseyikho-ke le,
sesizawehluka thina kwamanye amabandla sikhonze ngosuku lwethu sodwa. Cha, ubaba lokho akwenzayo akuyikho. Uthi ubaba ke mayikhuluma le ndaba uthi wayesefunde emanzi imdodi ngaleso sikhathi. Uthi wafika ke ePhakameni, wafika ubaba mkhulu wayesemlinze esethi akathathe incwadi eshoke iBhayibheli. Wayesembuza ngaphambi kokuba ayivule, wathi mntanami ake ngibuze, uma ufika lapha singasasonti ngesonto, sesisonta ngomgqibelo, uyawukwenze njani? Wayesethi baba ngiyakwenza lokho baba akwenzayo. Wayesethi hawu mntanami, kanti wena ulandela mina awulandeli uNkulunkulu na? Uthi baba ngathula ke angaze ngaphendula. Wayesethi ke vula nayo incwadi. Wayesemvulela incwadi ke ezikhuluma ngeSabatha. Wathi ubheke wena ufundile umuntu wasesikoleni, fanele ngabe ubungitshela lokho. Kodwa sengikutholile lokho ukuthi lolu suku esikhonza ngalo ilona lisuku wokuqala lwesonto. Lolu olwandulela lona lilona suku kufanele ngabe sikhonza ngalo. Uthi ke base begcina lapho ke sebeshukana babe sezephinde esikoleni. Uthi kodwa wathi ebuya wafika ePhakameni sekusontwa ngeSabatha. Uthi kodwa kungemnandi lapho ePhakameni, kuliwa kakhulu, abantu bethetha belwa begwavuma ukuthi akusekho lokwenziwa ubaba. Indaba ke enkulu bahlubuka, babopha imithwalo bahamba. Wahamba ngisho umfundisi kwakungwawangcobo ngapha emaphephetweni. Wahamba lo muntu wayeka ukukholwa, wathi cha sengiyosungula okwami. Wayesesungula ibandlana lakhe ke na uZakiyasi Ngcobo. Bamalela umoya oyingcwele uba ungene phakathi kwenhliziyo zabo. Bakwalela ukufundiswa kwasezulwini. Kwahlubuka nomshumayeli wayekhuthele kakhulu, wasekuPhakameni, ehlala ekuPhakameni, engenamfazi engenalutho, ehlala nje hlalela umsebenzi kaNkulunkulu. Wahlubuka naye waphinde emva wayoba inyanga lapha eBiafra. Exoshwa iSabatha. Lo mshumayeli kwakuthiwa nguSisho. Waxoshwa iSabatha lamehlula. Kodwa ubaba mkhulu akazange aguquke. Akuthanga ngoba kunabantu asebehamba bashiya ebandleni. Wayeseliguqule sethi cha abantu abami ayasiphindile kulelanga la ngesonto. Akazange akwenze lokho. Wahlala nje waqinisela. Laze lajwayeleka ke balithanda ke bakhona asebelithanda. Kanti ngaphambi kwaleli Sabatha kwakukade ucatshenwe lapha ePhakameni. Kubangwa indaba yemvunulo yamantombazana. Kwakunale mvunulo yesilungu kuphela. Ubaba mkhulu wayesengenisa uTubhani. Neyidwaba lezi ezimnyama. Bathetha kakhulu abakhokheli. Bathi akusipho ke lokho. Baba uthanda ukubona imizimba yengane.
akusikho ke lokho kwasezulwini bathetha kakhulu belwa bengayifuni lemvunulo bamalela umoya oyingcwele ukuba angene phakathi kwabo lokhu enikubonayo kokuba kuphikiswe izwi ilokhu umpostoli uStefan lo ebengifunda ngaye akhuluma ngakho ukwenqaba kwabantu ukuba umoya oyingcwele ungene phakathi kwabo makufika into yasezulwini abaze bayithanda bayikhahlele njalo bafise sengathi kungenziwa okwabo futhi bayashesha bazivikela izinto ezisuka emasikweni abo bazithanda eziqhamuka ezulwini abangazazi hayi abaze bangazemukela lokhu kwenza kuyaye kukhule nabo abantu mabekhula nakho kukhule lokhu kuphikisa kuyanda nabantu mabanda abantu nokuphikisa kube njalo uShembeke akazange abe novalo lokukhuluma indaba kaNkulunkulu ngoba uShembe wayengayazi indaba angayikhuluma phakathi kwethu ngaphandle kwendaba kaNkulunkulu iyona ndaba eyayinkulu emoyeni wakhe zazikhona nje nezinye izindaba ezazikhona zomhlaba kodwa zazingelutho lezo ndaba kuye indaba eyayinkulu kuye indaba kaShembe indaba kaNkulunkulu thina ke sithi indaba kaShembe ngoba sabona yena eyisandla sikaNkulunkulu lo mdali wezulu nomhlaba wayeseba uNkulunkulu ke kithi nemisebenzi yasezulwini manje ke isikhathi sakhe sonke wayesichitha ngokufundisa ngendaba kaNkulunkulu wayengafundisi lutho wayefundisa ngendaba kaNkulunkulu ehlala embabaza njalo ehlala njalo efundisa abantwana nabantwana bakhe wayebafundisa ukuthi uNkulunkulu ningamethuki nibombabaza njalo ningamsoli uNkulunkulu akasolwa ngoba ungumnikazi wakho konke nemphefumulo yethu ingeyakhe manje ke thina abantu asinawo amandla okumsola kodwa labo abantu ababephikisa izwi lakhe babemsola bengakunakile konke lokho abakufundiswayo befuna izinto ezizokwenza ukuba bamukeleke emhlabeni ukwamukeleka ke emhlabeni abantu bakuthanda kakhulu bayebenze konke abangakwenza ukuze bafane nabo bonke abantu bomhlaba bangehluki lokho kuNazaretha nje buyabahlupha ngoba athi umuntu noma ekuthanda kodwa sabe ukuthi useza ukwehluka manje nakubantu nje bakubo sekufanele manje abe nezizathu zokungabi khona ezintweni abazenzayo ngoba usewumNazaretha
uShembe wayengenjalo akuzange kumesabise nokushiya abantwana bakhe bodwa wathi uNkulunkulu esemehlule inhliziyo yakhe seyinqobile yonke intando ethandwa ngamadoda asemhlabeni yaphela ngalelo langa enhliziyweni yakhe akabe saba nandaba naye hayi ukuthi wayebenyanya abantu bakhe cha wayebathanda kodwa isikhathi sabo asibuyanga sibe khona ngoba wayesenamathele kulabo bantu abathandayo njengoba ngihlale nginiqinisekisa ukuthi kuzo zonke izinto uShembe ezazikhona phambi kobuso bakhe ayikho eyayinkulu njengobuNazaretha namaNazaretha lawa ayinto enkulu kuyena ayehleli kuyo yonke indawo yenhliziyo yakhe wayengacabangi lutho wayehlala ecabanga wona nje kuphela ukuthi abantu abami lapha bekhona bayamcabanga yini uNkulunkulu abantu abami nje bengekho nje phambi kobuso bami bakhulumani noma bakhuluma indaba yasemhlabeni noma bakhuluma indaba yokuya ezulwini noma bakhuluma indaba yani umthetho wabo labantu abami banamagugu mani ngoba maningi amagugu akhona lapha emhlabeni imvama yawo ayabakhipha abantu endleleni abahambise ngendlela elahlekayo kodwa abaye bathi ke amnandi bathi anobumnandi lobu bumnandi ke into ephelela lapha emhlabeni uma sihamba konke lokho kuyasala bese kufuneka ke manje into yinye ukuthi umphefumulo wakho wona unabo umnandi buni obubekele wona emhlabeni mawungazange ububeke lobu bumnandi indaba yakho yonke yeyifiphale ngishabalalo ungabe kusaziwa ngawe noma uzawungena noma uzukungena noma uzawuba njani uStefane ke laba bantu ayebakhuza base behlubukile bengaqali sekuyinto nje abayejwayele selokhu baphuma eGibhithe bangabenza ubungcwele bukaNkulunkulu bathe uma bengabenzi ubungcwele beqhubeka bephila base bebona ukuthi hayi nathi siyafana nje nalabo bantu esibafice kule ndawo asenze nathi abakwenzayo ngani lezi zinto ziyabaphilisa ngani lezi zinto abazenzayo baphila nazo zonke insuku azibenzi lutho thina sizoba nani bamalela umoya oyingcwele ukuba angene ngaphakathi kwabo eyinhliziyweni zabo bawuxosha yonke imiyalo ababeyalwe ngayo uMose noJoshua sebeza uwela iJordani bayilahla yonke bakhohlwa nawo ukuthi uNkulunkulu wayebatshelile ukuthi uma bengakwenzi lokho akushoyo uyawubehlisela isiqalekiso babe yifa lezizwe uma bengagcini lokho abayale ngakho kodwa bakulahla abaze bakunaka bakwenza nje ize kwaba into engelutho yikho ke lokhu esiphezulu kwakho kulezi insuku zanamuhla lokhu kuba abantu baphume obala bangacashi bangahlebi bakhulume nje kuzwakala ukuthi bona abayifuni into
eshiwo inkosi yabo ngade behlezi phambi kwabo bephakamisa izandla zombili bebabaza ubukhulu bayo nobungcwele bayo. Ngeke kube isimanga lokho ngoba kuyakufanele manje sazi ukuthi kanti izolo ubuqinisile yini. Uma ukwaze ukuqamba amanga izolo amakhulu kangaka waze wabiza nabantu wathi abeze kanti ubabizela into kusasa ozovuka uyiphikise, namhla uzakwethembeka kanjani? Zawwenze njani kunamhla ukuze sikwethembe sikubone ukuthi ke cha namhla ke uqinisile? Akukho lutho lungathembeka ngawo. Lento ke isifundo sokuthi onke amazwi alotshiwe kule ncwadi esifundayo ayama, awedluli, awapheli. Ma ucabanga ukuthi isikhathi eside kangakanani uStefano bamkhanda ngamatshe bemkhandela ukukhuluma leli qiniso ebengilifunda, namhla kwenzekile lokho ngendlela efanayo. Abantu njengoba ngiqala endabeni kababamkhulu ukuthi babamkhulu naye abamhlalisanga kahle, babemphikisa lezi zinto asebeyithanda, lemvunulo asebeyithanda namhla, hayi sebaze bakhohlwa ukuthi babe ngayifuni. Usungathi babevele beyithanda kanti cha, ekusukeni kwakungenjalo. Leli sabatha eseliyigugu kangaka lalingathandwa, lalingafuna, kuthiwa lizosenza sehluke emabandleni. Namhla leli sabatha liyigugu. Kuningi-ke okunjalo esibabonile bekwala balela umoya ingcwele ukuba ungene enhlizweni yabo. Uthi lo mpostoli nina anakhiwanga kalula, nisizwe esakhiwa ngokuhlela kwezingilosi, kodwa umthetho enakhiwa ngayo anizange niwulonde, anugcinanga, nawulahla, nawephula. Nalapha phakathi kwethu silolo lihlobo lwabantu. Uma umthetho ufa phambi kwethu siyaziba, ake kungaqhamuki umuntu athethe athi hayi umthetho othize ngiyawubona nje ukuthi uyafa manje, bayabathula abantu bazibe babhekele. Abanye bathi ayi ingane zethu ngeke ikwazi ukubekezela njengathi uma sithula kuqhutshekwe njengoba ibandla lalimisiwe. Manje ayi kulungile, ake kuphungulwe kuthanjiswe kancane kuze kuthambe konke, kuze kushabalale, kuze kungabikho, iphenduke lento ibe into yasemhlabeni, ibe into yokuthi sihlale amaqoqwane sibuzane ukuthi kusasa kuyokwenziwa njani. Uma siyenhlangakazi siyohamba ngani, uma siyenhlangakazi singehambe yini, noma ngoMeyi sekubanda ngoba January kuyashisa. Ziphenduka kanjalo izinto zikaNkulunkulu, phenduke nje kancane, ziphenduka zonke. Leli sabatha esikulo lalikade liphele kanjalo, laliphele kanjalo, bagcina sebekwamukela belazi ukuthi akulo leli sabatha kusasa, kodwa bakwenza kwayinto ekhona. Uma uyiphikisa uthiwe ungumhedeni,
awukholwa. Kodwa incwadi mawuyifunda ikhuluma indaba yeSabatha. Ithi uNkulunkulu wathi akuphunyulwe ngeSabatha ngoba naye usuku aphumula ngalo. Manje kuthiwe cha, ungalishintsha nje mawuthanda ngoLwesithathu kuyaba iSabatha uma nivumelene nina abantu baleyo hamente ukuthi cha elethu iSabatha liyoba ngoLwesithathu. Manje ke uma uNkulunkulu engaphumulanga ngoLwesithathu asebenza kawuphumula wena bese kuthi ngosuku aphumula ngalo wena usebenze na uzobudumisa abani kanti uzidumisa wena njengoba ukhuluma ngoNkulunkulu nje usho wena. Umsebenzi ngaNkulunkulu enikuwo awulula kangaka. Umsebenzi osindayo, umsebenzi ofuna ukuba umuntu asokwe ngenhliziyo, asokwe nangendlela. Mawukhuluma naye ezwe, mawukhuluma naye ingqondo yakhe nenhliziyo yakhe ukulonde lokhu akufundiswayo, futhi azimisele njengoba umthandazo wakho uShembe usho ukuthi ungalaleli nje ungenzi. Ukulalela okuhle kwalapha ekukholweni ukuba wenze, uhambe ngemkhondo yezimemezelo zezwi, ngoba awuzihambeli wena, uhambela wena nekusasa lomphefumulo wakho. Ngokwasemhlabeni konke kulula, mawufuna ukwenza uyakwenza. Makuba nemphumela emibi uqinisele mawukuthanda kuze kwedlule mhlawumbe noma uze ujwayele. Ngokwasezulwini akunjalo, awukwazi ukwenza ngendlela yakho, kwenziwa ngendlela yakho eyisimiso sokuthi kuyakwenziwa kanje. Uma wehluleka wehlulekile phela lapho ukuthi wena wehlulekile. Ngiyathanda ke eNazaretha ukuba ngezikhulume lezi zinto ngoba kuzokwenzeka maduze nibe nokuthokoza, nibe nokuthokoza, nibe nabafowenu nodadewenu akade benilahlekela. Umoya wami ke uyahlupheka ngoba anginazi noma nizoyilondoloza indaba kaShembe yoba nifundisile noma izochitheka. Uqale phansi ubuyele ezintweni zenu ebezingamagugu kini. Niqale phansi nikhumbuzane izikhowe zobumnyama nemizila yakhona niyivuselele ukuze umoya wobubi ungapheli phakathi kwenu. Le ncwadi ethi nina abantamo zilikhulu iyasho nakithi, iyasho nakithi. Lo muntu engeke ngikhulume ngaye ubaba ayikhuluma ngayo owayengumshumayeli kuleli bandla. Owafika ezomangalela ibandla ayiliphethe
ukuthi litha kangangeni phakathi kwalo. Wayeza ngoba umpumputhe wayengaboni ngoba uShembe ngesikhathi efika lapha phakathi kwethu wayephethe izinto eziningi, okunye kwako kwakuyisibuko sasezulwini sokubona zonke izinto ezifihliwe. Akukho lutho owawungamfihlela lona. Uthi-ke lo muntu banginunga bathi ngimthakathi, ngibulala abantu futhi ngiyabacwila. Uthi-ke baba mkhulu, hawu mntanami, ngiyabezwa besho njalo, wena uthini? Uthini ngalaba abantu abakhuluma kanjena ngawe na? Uthi-ke lo muntu, mina baba ngimsulwa, zandla zami zimhlophe nazi, selokhu wangibhabhadisa. Angikwenzi nje okubi, angiphathi ngezandla zami. Mntwana isiyathula inkosi imbuka lo muntu, ukuyibheke phansi ibhale nje ngomunwe wayo lapha enhlabathini kuyimbuka. Uthe ngesikade wayesethi mntanami ake ngibuze, njengoba wena umfazi nabantwana, lendlu yakho esekhaya engenhla komzi engangeni muntu, engena wena kuphela, kwenziwa yini lokho? Akathula lo muntu, akabe saphendula. Bathi baba mkhulu, phendula. Hayi wathula. Wathi baba mkhulu, ngizoqhubeka-ke ngoba mina bengingashongo lutho. Uwe ufike lapha wazongikhulumisa. Uthi ake ngibuzeke, kule ndlu phakathi kwey'ntungo notshani kukhona ishumbu elishuthekiwe lambozwa ngotshani. Leli shumbu linegazi phakathi, leli gazi elanyamazaneni, noma igazi lenkukhu, noma elembuzi, noma elembabala, elanyamazaneni. Wathi-ke lo muntu, hawu Nkosi, usala usuku ushopho konke pho umuntu kaNkulunkulu? Uthi baba mkhulu, cha ngishongo lutho, nguwe okhulumile, ngiyakubuza mina ngiphendule. Akabe saphendula lo muntu. Uthi he mntanami, okubi ukwenzile, umbulela umuntu. Wamcwiya, wathatha igazi lakhe, kukhona okubi ozokwenza ngalo. Wathula-ke lo muntu, akabe sakhuluma. Izinto-ke ezinjalo zikhona. Laba bantu abambelwa ubukhosi basezulwini ngokuhlela kwey'ngilosi ababugcini, umoya wabo abavumi nawo ukuthi unamathele kuNkulunkulu. Ingoma ekhulu nesikhombisa, ikhulu nesikhombisa. Oh saleleni, usizani, oh saleleni, usizani, uzisolani.
Ilokho ke uShembe bayebuza ukuthi mawuhamba ngendlela kaSizana inanzuzoni ngoba phazima kweso usuka sekonakele okuningi manje ke leli gama lakho awesabi yini ukuthi kuyawuhlangula encwadini mawungesabi ukwenza okubi mawungesabi ukuhlanganyela namadimoni mawungesabi ukuhamba izindlela zokunyama igama lakho lizawuqhubeka kanjani lihlale encwadini yokuphila na nalo mshumayeli ke ebengikhuluma ngayo wayecabanga ukuthi uze kumuntu ethi kuzawuba lula vele wangigcoba wangenza umshumayeli manje ke akakwazi ukungibona nginesono yilabo abantu abangisolayo abanesono wafike wambuza uShemba kabe saphenduka kwabonakala ukuthi ubaba omkhulu ke mntanami konke lokhu ukwenzi kwase kufika isikhathi sokuba azeshulele yena imvama ke yalapha kuloku kuhamba kunjalo umuntu uyayenze izinto ngamzukane ebona ukuthi hawu ilanga liyambona manje bonwa yiwo wonke ngambone ngasekho lapha phakathi bese inyamalele ngoba bayingcosana kakhulu abantu abanenhliziyo nendlebe esokiwe nje basilapha nje abazinikele ngokupheleleyo ukuba bahambe kahle ngobuqotho kule ndlela kaNkulunkulu ngwesinye isikhathi noma ufuna ukuyikhuluma indaba kaNkulunkulu uye ungabi naso isibonelo esiseduze ukuthi cha njengosibanibani ngoba manje umuntu uyaqhamuke emhle kanti ngale ngemva konakele kakhulu ngesinye isikhathi ubaba wathi ehlele endlini kwafika inkosikazi ehleli nomshumayeli bexoxa nje ukuthi base kufika inkosikazi endala le nkosikazi ayikholwa isiuMnazaretha yakhuleka wayesethi baba ngena yangena ke isihlala phansi eseyibuza ubaba ukuthi yakhuluma yithi yathi ngiyakhuluma kodwa ngaphambi kokuba ngikhulume akakaphume lo yakhomba umshumayeli uthi baba ngadumala ngoba ngangihleli naye lo muntu nginathemba ngazi ukuthi umshumayeli wami uthi ngase ngithake uphume yayisithi ke le nkosikazi ngithunywe kuwe ngisho kubaba ngithunywe nguyihlo uthi angizokubuza ukuthi mawuhlala nabantu abanjena uzawuza kanjani yena kuwe uthi ke mawuhlala nabantu abanje akasezukuza kuwe
othi baba ngase ngiyethuka ngoba ngangingamaze lutho ngase ngibuza ukuthi unjani fathi lesalukazi ungcole kabi lo muntu ungcole kabi uthi baba ngajabha manje ke kunjani phakathi kwethu sinabo inabantu abangaphuma abamobile athi cha mina ngisibonelo sobungcwele intando mina ngigcinile bakhona yebo kodwa okubuhlungu bangaki bafikile enikhona eshumini mhlambe babili ngoba abanye abantu uyayangenza isono esisigaxa angabulali yangebi angaphini kodwa abe nenhliziyo elikhulu inhliziyo yakhe ibembi kube nabantu abakhulumisayo kube nabantu angabakhulumisi uyabenyanya abenze lutho inhliziyo yakhe iyabenyanya nako lokho kuyisono nako lokho kuyisono manje ke wathi mayikhuluma lo mpostoli labalahla icala abantu bakubo base bethatha isinqumo sokuthi akabulawe lo muntu mabonke abantu bezozwa lamazwi akuzukulunga intando yethu izophela lapha emhlabeni bese kuba nentando esingayazi intando esingayazi ke intando kaNkulunkulu abantu bayabaleka babalekela uNkulunkulu mayike waqhamuka nje bayabaleka ngoba abathandi ukuhamba ngokulunga nangokuqotho bathanda lamagugu abo abacentela indlela eya ekulahlweni indlela kaSizani le besihlabelela ngayo ngoba ayisehleli akhona akubi isehlo kuba into nje yenziwa ngumuntu futhi imvama abantu bathi beyenza bebeyazi ukuthi le ndlela engiyithathayo namuhla iyangikhipha manje kushemba ngiyaphuma manje kushemba ngiya eweni ngiya ekulahlweni lapha ngingazikhona ukuthi uzawuphetha kanjani omunye ehlule nje sekhuzwa kuthe kahle adawu lungile lelo zulu liyongena labo kunokuba ngiyeke lokho engikwenzayo ngeke ngiyeke sengathi uNkulunkulu wenu maNazaretha anganelusa lolu valo enginalo anenze nina nibe nesibindi sokukumela ushembe anifundisa khona noma nikuphi noma uwedwa noma nibangaki umuntu angasho ukuthi bengizokwenza njani ngoba laba abantu bebeyishumi mina ngingekho uNkulunkulu ngeke akuthethelele no-Adam wasibeka isizathu esasisihle kakhulu wathi inkosi ngoniswe ngilomfazi owanginika yena yabona ke wasichaza kahle ukuthi owanginika yena ukuze uNkulunkulu ayibone ukuthi unecala uthi uNkulunkulu cha akunjalo kukhona okweza kuqala kunokunye yini eyeza kuqala kuwe umthetho nomfazi na
wathi inkosi kweza umthetho wasethi wephulile kwase kuyaphela njalo manje ke bakhona abanjalo la abacabanga ukuthi bayothi kusasa hayi basuke baba baningi ngithi abenza lokhu ma kunemsebenzi ekhaya bathi akugayutshwala nami ngase ngiyabugaya ngemva kweminyaka emihlanu engasakwenzi baningi ababuyela lapho uthiwa amadlozi awakudlanga lokudle benwapha khona kade kuguqe wena la uthi uzongenisa abantu bakini bembesa ingubo emhlophe sasa ubagaya utshwala lezinto eniyakuzo zonke lezi niyaphindele emakhethinini ambozwe emadokodweni la afula amadokodo ngale kwawo kuthiwa khona into ekhona ezofika ikutshele zonke indaba zakho uphume lapho usuphuphuteka phuma ungasenayihlo ungasenanyoko ungena mfowenu ungena dadewenu ungena makhelwane ungena bani ngoba uyafa nje ubulawa yilaba bantu manje ke uzawubenzani mawusuzwile uNkulunkulu awumethembanga ngani ube uvikelwe ubani sonke lesi sikhathi ungakayizwa yonke le usehlulekile ubone ngani uNkulunkulu uhlulekile kunjalo ke bazoniyenga banincenge banikhohlisa athi ube yikhulumela nje lo noyise wayelikhuni kanje kodwa lokhu ngiyakutshela mina sibanibani kuyokusiza nami kwangisiza sinjalo ke sonke nami kwangisiza isono ke siyasenze nje umuntu ma ususenzile saphumelela sakunqoba bese kuyabanda enhlizweni yakho shaye umoya obandayo ozwe ngaphakathi ukuthi angiseyena lo muntu wayizolo ngonile ngingumuntu owonileyo manje lobu buhle ebenginabo abusekho lobu buhle obebukhazimula ngoba bubekwe ngishembe kimi abusekho nami bese sikushiya nje kanjalo siqhubekele phambili siyofuna abanye isona sinandaba nomuntu oyisoni ngoba vele usengenile sifuna laba abangangeni kuthi wena kanti yini lo waqinisa ikhanda nje wenzani ngani nabo sibanibani bayithokozisa bayajabula nawe zithokozise kwenze lokho sithi ke isihlabelelo sini emzuzwini nesikhathi ngakhohliseka ngawudla umuthi baphela ubuhle bami emzuzwini nesikhathi ngakhohliseka Nkosi yami ngawudla lo muthi baphela ubuhle bami indaba ebuhlungu ke leyo ngoba uma usuwonile awubona ngomunye umuntu kuqala imvama futhi nje uzibona wena kuqala lo wesibili uye ubone ukuthi ukubonile ngoba usuke usuwazi ukuthi wena wonile maye bekubona wenza into enhle bewungeke ube namsebenzi bese uyaqala ke manje ube nezinzondo ezingenamsebenzi nezingenasidingo
ngani na isono sikunqobile sithe masikuyenga wayengeka bathi masikukhohlisa wakhohliseka bese sikubeka lapha emathangeni sikugone njengengane sikuphulule kahle ekhanda wozele ulala khohlwe nya indaba kaShembe khohlwe nya indaba kaNkulunkulu ngabe uphinde uyicabanga ithi noma ifika kuwe ifike kancane yesheshe edlule ngoba usebenza nabo kumnandi obukwehlele ongazi na ukuthi kodwa uvelelwa yini uma kumnandi kangaka isono ke leso sono sikutshela ukuthi awunayisho awunanyoka amazwi ababe akhuluma kuwe babekukhohlisa bekwesabisa ungazi uyihluphe ngaleyo iyalo zami mawungayaliwe ubanani batholana balayalwayo awubaboni laba bangayalwa bajabula badla lokhu nalokhu abalokhu becabanga yonke lento icabanga inhliziyo ke uthi Jeremiya iyakhohlisa uthi yonakele kakhulu yonakele nazo zonke izitho ezikhona emzimbeni womuntu manje ke injalo nje ayaziwa umuntu ngoba namhla ithanda lokho kusasa ithanda okunye namhla ithi yenza lokho kusasa ithi yenza okunye ethi ke incwadi ninenabelwa umthetho ngokuhlela kwezingilosi nawo aniwulondana ziningi izinto Shembe asipha zona ezazi indlela yokuphila kwethu enhle nathi futhi esibonayo ukuthi le ndlela inhle kodwa okuningi sikulahlile mhlawumbe ke sithe masikhuzwa sakhuzeka kodwa umbuzo munye kusasa ngizawube ninjani kusasa ayizukuvuka inyama oqowethu qale ukukhumbula la wake waba khona nelangithisi engathi uNkulunkulu anganelusi uNkulunkulu angadumali ngani nibe ngabantu abesabayo abanovalo konzo kaSathane le mvimbezelo ngoma yamakhulu amabili namashumi amabili nesishiyagalombili makhulu amabili namashumi amabili nesishiyagalombili inkosi ibusise ukuphakama kwenhlangano ngicela omunye ahlabele Oh,
siyabonga siyacela Nkosi yasePhakameni ba usigeze izono zisuke kithi usiphe Nkosi ubuntu obusha siyacela Nkosi ba sisondele kuwe nentokozo Nkosi yakho yasezulwini yokwazi Nkosi ukuthi sinabantwana abageziwe sinabantwana Nkosi ababiziwe basabela ukusabela kwethu Nkosi kube nezithelo ezinhle ezithandwa nguwe kube nephunga Nkosi elihle usiqhelise Nkosi endleleni zokumnyama usihambise Nkosi ngendlela yakho yokukhanya uthando Nkosi okusithanda ngalo lwande lukhule lunganciphi Nkosi yasePhakameni ngoba akekho omunye esinayo ngaphandle kwakho asinathemba elikhona ngaphandle kwakho wena uyithemba lethu eliphelele siyacela Nkosi yasePhakameni ukuthi usibusise masihlezi lapha usiphe Nkosi konke okuhle okupha Nkosi abantwana bakho abasondelayo kuwe Nkosi bazokukhonza konke Nkosi ukuthandaza kwethu akuze kuwe nesapho sothi sandla nanini kuze kube phakade amen